الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, yari na isap kita niyo hajaman na to ini, amunin waktu puas maghrib, sarta yari na yung guru na to kalasahan, amunin dimil patumtum kato waktu ini insyaAllah, na kumawa kita niyo simparsukuan na to pakanya, at magpaluhay, tukbal ko na siya kato tinitan, wairun na rukayin din kayo Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatu. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya in abutan in suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat firman sin Allah subhanahu wa ta'ala: wa'budu rabbakum. Paldaakan sin Allah ta'ala hakatan manusia. Nagtagna day nga panagnaan manusia yapo taniwa Adam. Iwan maginapusan hajunjungan taniwa alayhi salatu wassalam kahinapusan umat. Firman sin Allah ta'ala: wa'budu rabbakum. Iwan tunggalan niyo sadya yung pagtagipon niyo patuhan. Ay niyo lamuri sing kabayaan niyo.
Mangita kita niya turya aksin Allah Ta'ala magtagipon kaniya tunggal sabab kal na amuad timpiyag papanjarihan ka ito tanyo. Dahil nga sabab yan, diha ayat ini ipapahati ka ito tanyo hatiap-tiap siulakan mangita kita niyo piapanjarisin Tuhan manusia. Impagpapanjari ka to tanyo sin Allah Ta'ala manusia magtagipon kaniya. Mga anak ka po, bang impagpapanjarihan sin Allah Ta'ala sa barang manusia magtagipon kaniya. Apabila sila rin magtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumulang sila. Mga anak ka po, intag papanjarihan silangit iwan lupa. Iwan singkatanin ni, aula-ula na yung kita niyo, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum. Amin kamu buhi pa yan. Ingatan niyo, sin pangingat matan, hangkan kamu piapanjari sin Allah Ta'ala, supaya kamu magtaat sadya iwan magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ri ingatun, apabila ri hatiun si manusia ing kapapanjari kaniya, maba in darajat sim pagkamanusia niya daing hadarajat sinayop. Uy, may tayad to. Sababing katan piapanjari niya, kahayup-hayupan, katumbu-tumbuhan, kaya ingatan nila imaksud pagpapanjari kanila. Sakali hakutika si manusia, sin sila impuunan, sin sila insaydul kaun, sila nakawidda di nga katan piapanjari. Tumagawa di nila hati huning kapapanjari kanila. Lawi in darajat nila ringayop. Maita, kaya tunay sin hayop in pagpapanjari kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maita nila kaya tunay, kaya ingatan nila. Hakutika si manusia, matao dindi makatunay sin kabayaan sin Tuhan, intiunay niya sadya kabayaan niya, in sabab niya, wala nila hiyati, wala nila ingat. Uno in sabab maita sila piapanjari si mahasu si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budu rabbakum, tunggalan yung pagtagipon niyo pa Tuhan. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaagin niyo magtagipon pa Tuhan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Pakitaan niyo in Tuhan niyo. Pakitaan niyo in Tuhan niyo Rabbul Alamin. Hapagtaat niyo, hapagibadat niyo. Khaira, sarayaw-rayaw pagibadat, sarayaw-rayaw pagtaat, sarayaw-rayaw hinang. Mga anak ka po, nagsaputi na yung tao. Wala nila na naparayawin hinang nila, hahinang kabayaan sin Tuhan. Amura kumanim bariman usugi wang bariman barat. Pakitaan niyo in Tuhan niyo. Simpagibadat sinjasad niyo. Simpagibadat sinyawalihan niyo. Simpagibadat simpituang gauta baran niyo. Simpagibadat sinakkal niyo. Simpagibadat simpangatayan niyo. Khaira sarayaw-rayaw pagtaat ibang pagibadat. Ano yung mga anak ka po? Hadis kaibanan.
Pagbalik-balikan na to. Ingkita niyo mano siya, mag-atu-di-aturi pa kaniya. Kaya kasuban sin tawa turun malingkat, ibang marayaw. Di na umatod pamangi, ibang bukon malingkat. Wala nila kaya sayuhan, bukon man sila pagtaat, kabayaan sin Tuhan, matagi na sila umatod, sin malingkat, sin marayaw, sa mangi patuhang. Tanyo yan mga tuwan. Intiap-tiap manusia, ingkatarihan niya at turun malingkat. Ingkatarihan niya na namun masarap. Hakuti ka di sila magtaat patuhan. Hakuti ka di sila magtaat patuhan. In malingkat kita nila. In malingkat kaya na naman nila. Hikahina kanila hakamuhi. Hikamulka kanila hadlaw kana. Dahil nga sabab yan to. Pakitaon na to yung Tuhan. Bukunin pakitaon na to tao. In tao ba nga kita kay mo marayaw? Tumanglit sa jakaw. Sug marayaw lang mo yung tao ni tiyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin niya tud mo marayaw. Bangin niya na mo marayaw. Haatulan kabayaan niya. Khair dunya wal akhirah. Nadawhat mo indua karayawan dunya iwan karayawan hadlaw akhirat. Mga anak ka po, iwin natin dunya. Iwin na to, in karayawan na to. In mara na to da. Amura in kabayaan sintuhan. In kabayaan na to, misan na to dahon, di na to makayarap. Naunura, ta'atullahi wa ibadati. Pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum. Tunggalan niyo sa dyan pagtagipon niyo pa to. Tiyarihanin mano siya magkita malingkat. Hantara nila magkahi. In hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taki kau, suub kau, kapag kita sintuhan kayo. Uno yan Tuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum a'mal. Inaturun sin Allah Ta'ala kato taniyo. Lingkat sinatay magtuha. Bukul lingkat sin badyo. Bukul lingkat sin uno-uno kabayaan mo. Kaun kau palingkat kabayaan sin Tuhan. Lingkat sin pangatayan. Naunin lingkat sin pangatayan yan. Ta'atullah wa ta'atur rasul. Pagtaat patuhan mo yung pagtaat hanaraak niya. Malingkat tinatay mo patuhan. Apabila limingkat tinatay niya tudyo patuhan, limingkat da sambil papagkahin niya. Tapil, nabubutok in iman ibandayaw. Bangkaw taga iman na marayaw na kaw, maadat na kaw. Di manjari maingat kaw magtuhan pagubos mangi kaw pangadatan. Mata pilin duayad to, bangkaw maingat na magtuhan, maingat na kaw magadat. Naatura ko nimbaran mo. Lilinga ko nimbaran mo.
Bang malingkat day natay mo tudyo patuhan. Bang limingkat tinatay na tudyo magpagtuhan. Mag-addati-addati kita niyo, maglasaliasahi kita niyo, magtawang-tiawangi kita niyo, sabab maglanggong kita niyo. Ayan to. Yanzuru ila kulubikum. Aturun sinallahu ta'ala natay niya. Ayat pa man sintuhang. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Aw nambu kadlaw. Bukon adlaw dunya. Adlaw susungon. Di makatabangin alta mo. Di makatabangin anak apo mo. Subhanallah. Dungdungi marayo. May tayad tuloy na makatabang. Inalta mo, ipagpalilingkat mo, sing kabuhi mo, iwan sing kamatay mo, sing pagdunya mo, iwan sing pag-akhirat mo, wala mo piyakay inlingkat kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-malu wal-banun, jinatul hayat dunya. Lingkat, nailingkat usal sintaw lingkat sadya kabayaan nila, magbantog pa kaniya. Alalong nilingkat ikwa niya, unsinguran ko. Imbar iman, ilingkat sinatay niya, amo na ilingkat sininang niya. Inaturun sin Tuhan tanyo, lingkat sin pangatayan, iwan lingkat sin hinang. Imbar iman amod tim panindog nila. Tanyo yan mga Tuhan. Na, waf'alul khaira. Puasin pagtagipon niyo patuhan. Kaya ba ita na adlaw, kaya ba ita na imbulan, kaya ba ita na waktu. Waf'alul khaira. Ay kamuto di minang simangi. Hinang sadya kamu sim marayaw. Marayaw, hasalakan kabayaan sintuhan, buko na pikilan mo, bukon simingod kaw kanila, sa gawa, waf'alul khaira, hinang kaw sim marayaw, in nagbayta kay mo sinatulan, Allahu subhanahu wa ta'ala, hakitab niya Quran, iwan hadis sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Nga nakapu. Liling ako na imbaran mo rin may naat pabiyaw nung hinang mo. Impanaw mo pamarayaw ra. Ilingkod mo pamarayaw ra. In pangatod mo pamarayaw ra. Ingkatan hiwal simpito ang gauta mo pamarayaw ra. Sawab dia akaw sintuhan. Waf'alul khaira. Hinang sadya kaw sin sa barang hinang marayaw kabayaan sintuhan, ay kaw to di minang marayaw kabayaan mo ibang kabayaan nila. Maita. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Bangin hinang mo yan, impagtaat mo yan. Mabaya kaw tutungbasan. Patay maanagdakay mo. Bang di matay ma. Way tungbas pamarayaw, in tungbas pamangi, wal-iyadu billah. Innama yatakabbalallah. Tanto tungod pa man sinallahu ta'ala, intay maunsin Tuhan hinang. Hinang sin pangatayan. Ibadat sin pangatayan. Ibadat simpito ang gautabaran, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Amurain hinang sim mga sila, bariman usog, iwan bariman babay. Hindasyo sila yan, itqan wa isbat. Yakin sila tumunay sin pardo.
di sila lisuan, way makakalantang kanila, way makasasaw kanila. Maita, imparakala wajib mag-alop na inipon iwan na itagipon hawak to iwan lugal. Dahil sabihan, way makalingap kanila, way makasasaw kanila. Amo yan yung barima. Mabuka sila, lumumin atay nila. Mabuka sila, lumumiin hinang nila. Naing kaya bukaan sintawiyaw, nakitalaw na lumabay dito, kalumyan ni motor ta. Di kitalaw na lumabay rin dito, kalumyan ni taumpa, tahubuon. Wala niya ingat. Kaya lumian na yung atay niya. Kaya lumian na yung hinang niya. Wapalul khairan. Diya din yung kagin na tumaghinang si Marayaw. Pastabikul khairat. Ay kaulaulon maghinang si Marayaw. Rin makalaon. Mga anak ka po, liaul na yung tao, yung kamatauran hinang Marayaw. Imbar iman usug, iwan bar iman babae. Umasubo pa utuhan na mo. Aumpay-pay ng mukha mo. May tayan umasubo pa. Sabab kaya kaanan sila. Sabab simub sila. Sabab kaya lanawan sila. Sabab kaya sarapan sila. Imbukon bar iman. Kaya sarapan simpansit. Kaya sarapan simpagkaon. Kaya sarapan simpaginom. Kaya sarapan simpakayan. Wala kaya sarapan namarat saya nagtaat, nagibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayan mga anak ka po. Itqanul faraid. Manyuk-nyuk. Halawang pangatayan nila tumunay sin parudu. Parudu uno-uno na ibadat. Aula-aula yung sa bahayang. Huwag makasasaw kanila. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Di makasasaw kanila, inahli nila, di makasasaw kanila, inalta nila, di makasasaw kanila, ingkatan pakarajaan nila, an zikrillah, tumunay sin sambahayang. Amuhanin pangilahan na bariman. Di siya maliit. Hawak to nagtuon siya iban sintuhan niya. Ayan mga tuan. Sa kalintaw, magtukon mga iban tunang. Intukon li sagwalo. Sagwalo si mahinaan. Li sagdua pa. Magbati na. Ayan tuan. Pagtukon iban sinuno niya. Mga anak ka po, manganal kita niyo Marayaw. Ingkagi na to magibadat, ingkagi na to maginang pamarayaw, subay maus. May tayo to papag-ususod, sabab, amon timbeta sinto. Wasari o pag-usus ka mo. Nagluming-lumingin tao. Yung pag-ususan sin tao, pasarap kita sin mata. Pasarap karungugan sin tainga. Pasarap kananaman sin simud. Sin pagdatong paliug najis. Ayan mga tuwan. Waf'alul khairan. Pag-ibadat kamu, ibang paginang kamu marayaw, may tautuan na mo. La'allakum tuplihun. Supaya untung sadya, marayaw sadya, inantara kuiwan sing kamu, bang marayaw na, inantara na tuiwan sin Tuhan, marayaw na saan hantara na to magkahi. Ba't maglanggong kita niyo? Sabab papagsawsawhon kita niyo. Sabab papagtabang-tabangon kita niyo. Sabab papag-ulong-ulungon kita niyo. Ayan mga tuwan. La'allakum tuflihun. Ibta'idu anil ma'asi wal muharram.
Intaw nagparuntungan. Manyuk-nyuk siya hay ng marayaw. Iwan timuyo siya limayo. Iwan timapuk. Iwan naghali. Hahinang mangi. Sabarang sininang mangi. Tanyo yan mga anak po. Na, la'allakum tuplihun. Supaya kamu halawang paruntungan. Na magdarakang ang pasyari makauntung. Bukon mahaggutin hula hagguton. May tayad to sing kasusahan. Matawang kau simbaran bagay mo, matawang kau sing kampung mo, matawang kau sinula mo, ada pun inluwi hapagta at ibang pagibadat, way makatawang. Aong karayawan mo tumawang kau, bukon na suko mo. Way nakapatut. Dahil nga sa babian, mga anak po, mag-uusos kita niyo. Di hawiyay takatutan niyo sin Allah subhanahu. Na, imbar iman di atin dagbus, may tayad to, pamaugbog nila. Paman sin Allah Ta'ala, walakad ji'nakum bilhaq. Sabunal tuod na paratong namaun kaniw insa barang simarayaw, insa barang sing kasabunalan. Way na nalipas. Way nalipas. Sinaun nalipas yan, hantara na tumagkahi. Ada po nindeng hatuhan, al-yawma akmaltu lakum dina. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa raditu lakum islam dina. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, falan yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na, paman sin Allah Ta'ala sa bunal tuod, naparatong namo-namon kanyo. Napahatod namo-namon kanyo, ingka sa bunalan, bang niyo yan agad, way lingog niyo, mahatol ka mo magkahi. Nabiyaw ni namuktaw, di makatog sindo, magtali sadya, biya siya kan tumali. Sinindo, may pagtutog, inadlaw. Nari na siya makatog sindo. May magtali siya singkatan. Mga anak po. Harap mo na madto pakabayaan sintuhan. Ad-dunya wa ma fiha bi iradatillah. Laysat bi iradatina. In dunya, iwan sin luon niya, iwan sin kakaya-kayaan niya, magbabaya-baya yan hat Allah Ta'ala. Bi amrillah. Ingkatahan daing hatuhan kayrun. Bang mo iya ka din pagtaat ibang pagibadat. Ayan mga tuwan. May tayad to. Ingkatahan daing hatuhan bang mo iya ka marayaw sadya. Sababi ni pamung mo sadya. Alhamdulillah. Asyukru lillah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Di kau makapamung. Ingat ko sa yan. Pikilan ko sa yan. Kusog ko sa yan. Alta ko sa yan. Di, sa ini pamung mo. Alhamdulillah. Manta kau nakapamung alhamdulillah. Di akaw sintuhan. Panagnaan surah. Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Impamung mo. Ingkatan pupudji-pudjihan. Intupun pudjihun isiura. Allah Ta'ala. Di kau magpapudji habaran mo. Di kau magpabantu kabaran mo. Isiura. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maita.
Bangaon dayaw habaran mo, wayron dito kaibanan, bukon yan kal na siningat mo, bukon yan kal na simpikilan mo. Dahil yan, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ni pamung simbar iman, alhamdulillah. Yang syukur niya. Napataod nila pa niya, alhamdulillah. Sin mahinaat, sin dum, sa lugay niya, magkumbat-kumbat. At syukrulillah. Pagsuko niya patmo. Allahu Akbar. Imalago yung kabasaran niya, bukun ako, bukun sila, bukun kamu, hisiyo. Allahu Subhanahu. La hawla wala quwwata illa billah. Way makapindasing kahalan, way makarao, tuput da imahasut si mahatinggi Allahu Subhanahu. Dayan mga tuwan. Na paratong namon kanyung kasabunalan. Aun miagad, aun wala miagad. Sarawa, ing kamatauran, di tumayma, di makad. Timayma sa di makad. Ampay bariman, usugi bariman, babae, tihayma ang paiyarat. Walakin na aksarakum, palmansin Allah Ta'ala, sumagawa, biya nahanim banus, simpiranan mo na biiban rasun, biya nahan banus, in nagpamalayak, in nagpatarang, in nagbaita, sindayng hatuhan, walakin na aksarakum, in kamatauran si manusia, lil haqqi karim. Di tumayma. Bukon pahat di tumayma, karuwalan nila pa ing kasabunalan. Tuway kasabunalan din kanila. Ayan mga anak ka po. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyatum minummat niya. Unim patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haumat niya. Aun hambu kusog di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagsuy-suy siya sing kahalan niya. Alawm simbay niya. Antara sinunudugat niya. Natin niya magkampong. Ya Rasulallah, anna rajulan, qala ya Rasulallah, inna li karaba, asiluhum wa yaqta'uni, wa uhsinu ilayhim, wa yusi'una ilayh. Ya Rasulallah, inaku ini, aung kampung kuringkan ama, aung kampung kuringkan ini. Masuk iwan Malayu. Inhinang ko kanila. Piyahuot ko yung pagkasila sa iwan sinsila. Sabab daakan sintuhan iwan piyasampay muka mo amot yung pagkakara. Tumakawa ya Rasulullah yaktauni. Bugtuon nila ra. Wa uhsinu ilayhim, magmarayaw na ako kanila, haswara, hapamayhuan, katantaan, insasambagan nila ka ako, wa yusiuna ilayya, sambakon nila ra ako simang. Bugtoon, iwan sambakon na ako simang. Naya Rasulullah, uno in hikawaita muka ko. Uno ini nangun ko, unin ka-advise mo ka ako. Mga anak ka po, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, isiyusimatan, nagpaparat saya patuhan, iban hadlaw akhiran, palyasil rahimah,
Suway niya tuod sugpaton. In pagkasilasa. Nabiyugto nila na. Mangi pa sila. Ay mo sadya bugto, ay suko mo madto kanila. Ay sadya kaw magmangi kanila. Inggapi mo isiw. Ay kaw magpakapihay siw-siw. Magkakunahan ang kita ni umano siya, inggapi na tutuhan. Himano siya malamma, himano siya makusog, himano siya bastangan, mano siya, subay inggapi niya, nagpapanjari kaniya. Na. Amuyad to. Palyasil rahimah. Ay mo bugto ah. Ay mo bugto, dayaw mo kanila, misan nila bugtuon. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Yusimatan, nagpaparat saya marayaw, patuhan niya, iwan nagpaparat saya siya, sinaw na adlaw akhirat, magtimbang, iba magbista sininang, falyakul khairan. Inibisara mo sa marayaw, misan ka wisarahan na si mangi. Inibisara mo sa pamarayaw. Bangkaw rin na makabisara si marayaw, rin mabungatin si mood mo, palyas mo, hundong nakaw. Imbisara mo pumarayaw, marayaw, hindi na kaw misara, magduruhunin dayaw. Kita yan mga tuhan, maita, aunun laka pid dunya wal akhirah. Hinangon niya itong sinallahu ta'ala tungod kay mo. Wala ko na mugtuin. Iagad mo yung kabayaan sintuhan. Hinangon niya itong sinallahu ta'ala tatabangan kay mo. Wahum yaktaunak. Amin biyugto nila na. Impamugtuin nila yadto. Tatabangan na kay mo. Tabangon da kaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hamahuli umulong da sila kay mo. Tayan mga tuhan, ay sadya ko mag-uus-uus. Yakunu khairan lahum. Marayaw ra kay mo, iwan marayaw ra kanila. Maita, hakuti ka na mong kawin pa mong pamarayaw, hakuti ka di na kaw mamong inhundong mo harap da pamarayaw. Amo yan, mga anak ka po, imbiyata kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisiyo-siyo, hindi mamugto eh. Sinpakaradyaan yan. Amalahu inhinang niya yudukhiluhul jannah. Hinang hikasod niya pasulwa. Alhamdulillah. May tayad to. Alaysa Allahu bikafin abdah? Maita. Di kakausan sinallahu ta'ala mamalihala haipun niya. Kakausan sinallahu ta'ala. Na mga anak ka po, pagtaayunan na tuwing kabayaan sintuhan, pagsamasamahan na tuwing kabayaan sintuhan, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, impikilan na to, uuhon na to, impituanggaw tabaran na to, pataalukun tanyo, paununo na biyayta sinallahu ta'ala parman niya, iban piya sampay kato tanyo, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya, tubtub na rin to, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.